Selamat pagi, cantik, manja. Apa kabar nih, Ari? Pagi yang cerah, kenapa mulut lo manyun aja? Agak usah basa-basi lo. Kalau lo mau ngambil telur angsa gue, ambil aja. Judes lo. Sekalian gue coplongin telur. Mau lo? Jangan dong, nggak bisa shopping ntar aja. Ini nih, Ayo mau ngambil. Misi, soran aja. Taruh mana nih sama lo? Gimana lagi nih satu nih? Hah? Jangan diumpetin nih. Wow, beneran telur emas 2. Jadi ini kita shopping. Otak lu tuh kayak mall, isinya shopping mulu. Mau nitip gak nih? Gue mau ke mall. Gue mau beli legging. Legging. Emang gue mama kompleks 6 mau legging.